struggle hai tare ko akoi political struggle je BJP yaurga chief minister oiba natra congress yaurga sakar thuaiba natraga congress na munglenga paiba natraga NPP na lenga paiba na teba akoi political struggle je kaino ganda with only 30 lakh people and internal so big and the biggest internal problem across India ko sida manungda so many separate area ki demand say example mangarang kabri anglong gi moi committee sina minority ki honorable minister je unaraga kabri je state onja ge na moi application thil lure ba ngarang je ko chi myam khang bra khang da rang de ko moi application thil re ngarang an je da unada ngai ri moi je sigumba political struggle amane ba koi lai je every community has a dane adu manung du da number of voter and how is the fake voters and infiltrations in a mari lenaraga number voter gi number sida sanabada Rahul Gandhi na puthori pochina kamai impact to ga do naina woyadi adu di amu khara ta bada khan ngai gadra ko adu di na ta na khoi hojik to jidi ngasai gi hangbiri wang du ga ina gi politics se ngasai gi Rahul Gandhi na puthore yam phare tu Rahul Gandhi na khoi gi masihani he is our god. He has taken out so much of trouble with to challenge Modi ji guy would creva. So Modi ji as per law, I am doing so much of sacrifice. Hadi India si manung chief minister apatable biar but Amit Shah si Gujarat ki home minister Uganda. One any shoot out drama si Pagito Masa resign to Rineva. Fathering resign to Eva. Otherwise, do the challenge to Nagan. I mean, Sazo to with in Hawaii. As Mazuna, I paget to do the higher Congress, BJP now. I mean, Sadi party now, with the parting a resign to win a higher. What is the Karinova country, same Baziga, Karimail against the years ago? Aduna, Mayam Nasum, I give personal opinion da. As I give voter gi matang na ngangi mamza. Totally a way that the useless politics. The Moy Masengi vote unava, upon the voter the appease to what, upon the voter the Kahanigo, vote comba, Gana High to Minago, as in the Amasagalaga vote comba. Country development ga, Sagi country youth singi, future generation ga, Siga winning angry mam, Siga Marie came delaying a day. Tobotobu voter list fact or vote Hapsalam by say, Akoi Manipur Gumba, Nagaland Gumba, Mizoram Gumba, Nordic Gumbalam the Diqua. Masayam critical of Poneva. Who said a young target Mase, Yam not our problem, no political dominance, give a problem, more Adu Masia is fine. Okay, thank you very much. Politics is when sometimes the island, Madame the Miam Gihan of Hanover Tony had told to never. Adu Aina Tawanga Matraganda, Natraga, Tawanga Maktabagana, Mina, Ibu Lakranga, Sandam. Political atmosphere in South Korea, the Yang Saji and Ogi, Yamna Satibula Maita, Yam no one so Jaga, say South Korea, where the Malaysia, where the Moidi, Kayumba politically, I not only have a photo of Bunga Makravana, Karapuam Dagadi, Madu Lo, and my Mato Panto, Mabu Jail, the Tamanataga, suspend of war, doing Magi as a political career, which is missing a meva. When China, Magi, only one party. They say, US by party labor, so much asking about the Adumba cultural labor, multi party system or India as a go. Multi party system or India as the political party. Yamtazu, Logi, Indian constitution is one of the largest constitution. India Langaxi come I talk with the Gahaba, Nutigi, Mentoba, assembly, have the session good mentor Adumba constitution among Oitagasuko. Machine Sima has young with the CA, Domu Yang Tadi. Ngasai illegal immigrant dum CA do the Muga say a voice from the India citizen not about Mikra Dedum citizenship amendment bill Gimanunda Madi citizenship line apply to Chakayari Aduga some parta Sagi some Indian Indiagi constitutions 1951 da Akogi state ki Oiba state same got Amadi state Tugaiba Sigi state Anuba state create Tobogi Masigi can say committee I take commission Masigi commission is basically religion not linguistic aduma commission 1951 je laiba commission je state reformation gi commission je masiju among linguistic based the same giba aduma constitution commission weba aduna India politics de akoina achumaran puthorok haibse masagi khara hena sathiba khara chuba politician ai tai ko ai gidi siresu yare isi bodi toromge kai khanba adumba politician tholak dina by parties oiba politicians yamba aduga laws highly manipulative oiba adumba law oibani ko masi akoi sidadi ngamoi haibse ai sumaina roi just mind tamjage. Okay, thank you very much. Amazing asigi point laksage Shanta hojiksi miyamna koina social media da oisu koina karigumba paroba kholoba da thengnaba matamda
BJP Lengaksina BJP government sina dumak palagadi hoigi India si macet taragani ka haibagi kanu si makoi dumak yam tuina thengnaje adudana tana khoina thengnajabasi India si Gujarat macha marina palaga laire haidana haidi khoigi buyers ani sellers ani koi sellers ta Amit Shah amadi khoigi Prime Minister Modi aduga buyers tana Adani wadi Ambani sumain tawdana lairiba every kano sing koi lo ema political influence each and everywhere every sector khuding makta political influence yawrakpana maram orkanda masi hoji koi pabungna bakishor na su thambi baduni simagna adumak miyam sida adi ngasai ge koi gi Congress na matam sangna panbada su amu miyam na penadre haidana BJP si thagat khrabane even akoi Manipur gi context ta yenga su sigi matangda adumak blame game di dum tawnari khoina tawbana adu haidana dum allegations se tawnar kanda mu clarification se pinari ba Zasanta adu Zasanta gi mota hairi national party yani miyam ne khena khangnari ba Congress amadi BJP gi keno sida hoji BJP gi de su miyam na panadaba gi miyam ama budi thamdi adu Zasanta gi mota hoji both chor adu da kain miyam chulai Zasanta gi point of view kari kamai tambini si vote chor gi wari sidi gana ba so ha ai ada de stick tawni ai da have they as a candidate aina si hai jo sina as a common citizen mo ina hai jo ne ko kai no hai ta ga election commission na publish over papers e mawana objection to wai matam phangi ko sa gi aina khan da 45 days ko mo no male mai objection to wai matam se ko duga CCTV camera ge adu yadai wari di India ge news channel je hoje any news channel ham do bo drama atane ko koi kana bo podam ta hoi anga wai kan di hoje kaga bo ko ngasai CCS wai matam chief secretary wai matam je so I di NDTV ke ka se politics ke ka se ta de mu ai me ko hoje ti pura ke ani Rahul Gandhi gi family ji ga Modi gi family ga natta ba to pa India da development program ta leiti wai chalne leiti ba Rahul Gandhi TV thaw ba pung dama tu da ko Rahul Gandhi gi adu hai abra moi ai sangala ai TV manung se launa le mane ko aduna nungda ram seng sa gi kitang positive ba again akoi na sa gi IS ka tha ba se kai de pa tharam de no kan ba da gawe na wai IS tha kan de ke ni kare ne fair la ka si amuna midna positive technology he na advance way ne bo adi he ne blari chelai de vida TV de gi su kare ne fair ne ba sa gi IS to to ni me am se ko gi basic to ne ba do asi di usik lai TV si de kare ne fair am to yaw pre ba there is only Rahul Gandhi Modi, Amit Shah, Sonia Gandhi, Priyanka Chopra. So I do it. Atopa state ki discussion am de audio usiglai ba keno se. Sa ina electoral keno do samdara ka do ni wa ani exactly. Kerala gumba khara chakota ba khoi chakota ba di self sustain to wala Manipur, Mizoram, so I gi podam de audio. Khoi Manipur gi am ta ga kana. Say for example, notice live na khoi TV am lai ko. Yeah, Sunday operator. Yes. The Masigi TV is a Yanga, Manipuri, Posika, maximum the Asami Power and Yawa. Notice Lapsico. The has a way in NDTV, India Today, and the other time I'm saying Yanga, 99.9% Garang with the creativity of the Trump Zelensky meeting him at the Kratom Navigo. Although at time the only Rahul Gandhi, Narendra Modi, Rahul Gandhi, Narendra Modi. Modi ne chinthire, Rahul ne chinthire, Mari Mamadi dunia. Koi prasad da. Any utni je kai moi khana ni je kai no je koi je gyan ta gi jaga je wang khale re. Tanzania na mo gi electoral ke no gi sai electoral publication gi wari je sai gi SIR ki publication ji 2023 swai gi ma gi court le ba challenge to wa mo adi gi was gi sai gi ka ni affidavit piro adu piro ma ma to re da ko gi Karnataka ki Bangalore constituency amada tawriba pot jesu ngasai moi ki khumna bujida aina article ate the hindu ke ka pa badi ngasai ki kenwan yaw ge ba ngasai anchor na habi reiba dressing room ni dunia da me ga TV ki discussion te yaw poi wane ba keno to muthak kre ai kole ai ga ete allegation to ya na ba kai muthali no adu to da to ga moi na adu di mi ki privacy da dunia Masai electoral kano se sagi ka any record sing se objection to koi matam 40 to 45 days ko mutat pa yato ba timing le ma le ba article thing na boga na aduna koi prachar to se sagi political party ani se sai ka any moi gi leader sing jina ha idra
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯁꯨ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯄꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯣꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯄꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ JNKꯒꯤ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371ꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 30 ꯗꯦꯖꯀꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯟ ꯕꯦꯂꯦꯕꯜ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯗꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯕꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯍꯥꯠꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯇ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯦꯁ ꯗꯤꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯥꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁꯇ ꯀꯩ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8, 9, 10 ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯒ 99.999%ꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯋꯥ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯍꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯗꯦ ꯋꯦꯗꯔ BJP ꯄꯥꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯪꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ GSTꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯤꯀꯣꯔꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ GST ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯋꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯪꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯎꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯗꯤꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯥꯎꯅꯔꯤꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯨꯁꯃꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯤ ꯍꯦভ ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ ꯁꯤꯟ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯨ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯖ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯨ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯑꯝꯕꯥꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯍꯥꯟ ꯕꯪꯒꯥꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯀꯥꯎꯔꯦꯅꯦ MP ꯑꯃꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯁꯚꯛ ꯑꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯊꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯁꯗ꯭ꯔꯣꯍꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯕꯤ ꯁꯝꯃꯦꯂꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁ ꯍꯥꯎꯁꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯜꯂꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯀꯣꯃꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯃꯥꯏ ꯌꯪꯒꯔ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯁꯇꯔꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IAS ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ MCS ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯗꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯝ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯁꯤꯗꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯤꯊꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔ ꯄꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯪ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ
aduga electoral roll ki number sina koi da kari reference to to no ngasi akoi na toriba agitation ma ma akoi ngasi 2026-27 census ta sigi electoral roll ki sai vote or hari bisiga interconnect kamai tawni akoi ki political kano struggle hai tare ko akoi political struggle je BJP yaurga chief minister oiba natra congress yaurga sakar thuaiba natraga congress na munglenga paiba natraga NPP na lenga paiba na teba akoi ki political struggle je kaino ganda with only 30 lakh people and internal so big and the biggest internal problem across India ko sida manungda so many separate area gi demand say example mangarang kabri anglongi moigi committee sina minority gi honorable minister je unaraga kabri je state onjage na mo application thil lureba ngarang je ko si ma'am kang de ko mo application thil re ngarang ji da unada ngai ri mo je sigumba political struggle amane ba koi lai je every community has a dane adu manung du da number of voter and how is the fake voters and infiltrations in a mari lenaraga number voter gi number sida sanabada Rahul Gandhi na puthori pochina kamai impact to ga do naina wo edi adu di amu khara ta bada khan ngai gadra ko adu di na ta na khoi hojik to jidi ngasai gi hangbiri wang du ga ina gi politics se ngasai gi Rahul Gandhi na puthore yam phare tu Rahul Gandhi na khoi gi masihani he is our god. He has taken out so much of trouble with to challenge Modi ji guy ut kreba. So mna Modi ji na as per law I am doing so much of sacrifice. Hadi akoi gi India si manung da chief minister phatabal lai biar wai amal lai biar but Amit Shah ji Gujarat ki home minister oiganda one issue to drama se phage to eba masa resign to ri ne ba phadri nge resign to eba adu ai the challenge to nagan Amit Shah du to gi dai ne na wai ma ju na wai phage to du di na hai congress na BJP na adu di akoi Amit Shah di phade na akoi di phadri nge resign to ina hai re what is the adu the kari no country same ba jiga kari mai le negation da ya ni ji ko adu na mayam na sum ai gi personal opinion da Sagi voter gi matang na ngangi myam ja totally akoi da pura useless ne politics ta moi masen gi vote unaba apang voter da appease to ba apang voter da kahani ko vote khomba nga se kana hai dumai na ko agenda ama sagalaga vote khomba country gi development ga sagi country gi youth sing gi future generation ga si ga moi na ngangnari myam si ga mari kem di leina de to bu voter list ta fake to ga vote hapsalam ba hai base akoi manipur gumba nagaland gumba mizoram gumba northeast gumba lam de ko mase yam critical oi pone ba akoi sai de yarum ta ga di mase yam na chaw problem mo political dominance ki oi problem mo erka doi ne ba adu mase ai swain tham sake okay thank you very much imak lak padai uza santa da lak chage uza santa akoi adum haidi ruling amadi opposition gi mai kai de gi khoi na ubasi development purak pagi mahutta only koi allegation amana allegation taraga amana amuk counter allegation sini adumaksu amuk pabung khaidi manin su thambirami done punchi haba aduga koi gi laibasi hek hawdagi na loiba phawa politics ngatane haidana masi ju nakal amarom da chumdabadi nataba adumakpu haujiksi lairiba koi gi present context sida mugie kansida di miyamna kari gumba asoiba matawada taina ba haibasi ruling government da taina ba ji mahausani aduga lengak amagi governance si hena mapung phahan na ba pressure pi ba haibasi opposition gi mathauni adumakpu oza santa hoisu tongan as a pressure group amoina lebak sigi hojik leiba present context the prevailing situation sida awon ba makhoi gi normalcy purak na bagi damuk so oza santa hoigi tongan ba civil society gi responsibility initiative mayam na su uri adumakpu oza santa hojik leiba sida khoina allegation tawna bagi mahutta kari tawragadi akhoi hojik leiba miyam gi socially economically aduki matik akhoi decade ani hena economically shwatharagadaba somla balam damasida tangai phadana miyam gi damakta as a representative amoina kari taw mathau ta habse santang tang thampyo ten tak na thampyo ayo khandadi mase personal opinion ne ko politics lai gai di allegation ne dum lai ne ko allegation ji lai basi allegation ji kamai to ge da masi chumi na tragal la le mase politics se chum thopung am doi se only lo khakta ne to bang am ngam moi politics is a policy ne ko abdi politics se khoina ngai ka ni samna da ai le ngai matam da ai na miyam gi hena phana tawni ha tholok toi ne ba adu bo ai na tawang ngam tra ga na traga
tawba ngamakta kana mina aibu hulla khara ngam ba san dam ne ko do political atmosphere je ngada South Korea adagi ngasai gi kano gi akoi gi yamna sathibala mai ta yamna honest oi jaga se South Korea hoi adagi Malaysia hoi de moi de kayumba politically aina tawni ha ba poto tawba ngamakta bana ta bai karap oiram ta gadi madu lo ne mai mathau to pantho ma bu jail da thamba na tra suspend to go adu ma gi ngasai political career loisan masing ngam me ba fan China da ma gi only one party lai se ado US ta by party lai ba sugum jaga sing da ba da adu gumba cultural level ngam multi party system ori ba India se ko multi party system ori ba India se political party adu gi metak yam ta su logi Indian constitution is one of the largest constitution manung da India gi lenga si kamai na tawga ge hai ba nungti gi amend to ba assembly have the session guding gi amend to ba adu gumba constitution amo oita ga su ko ngasi ngasi mak hajigi ang bi da CA do mu yeng ta di ngasai illegal immigrant do mu CA do da di mu ga ngasai akoi somda India citizen nataba mi khara de dum citizenship amendment bill gi manung da ma di citizenship irai lai ne apply to changa ko yari ba aduga some part ngasai gi some adagi India gi constitution je 1951 da akoi gi state ki oiba state semgat pa amadi state tugai ba sigi state anuba state create to bagi masigi kano se committee ai tare ko commission je masigi commission je su basically religion natraga linguistic oiba adu ma commission ama 1951 je laiba commission je state reformation gi commission je masi ju among linguistic based the same gi ba adu ma constitution commission oiba aduna India politics de di akoina achumaran puthorok ba haibse masagi khara hena sathiba khara khara chuba politician ai tai ko ai gi di siresu yare ai si bodi torom ge kan ba adu ba politician tholak traga dina by parties oi ba politician su yamba adu ga law je highly manipulative oi ba adu ba law oi ni ne ko masi akhoi sida di ngamoi ha ba sai ismaina roi be just mind tamje okay thank you very much amazing asigi